lâu tê thím hoa ya lao in nan thu re ni tin thi na in an nang về u nao chang ro le tu mo nghe ring tu mo ten chol mai lâu la cha tuan xem puna kal tu boral me thi sen chu tu mo nghe ipurna mem ni boral tu rani chu khila riatir thuai ro an la chan tur an ngai du lo chen chuan an thi sen mo ipur lova ring tu mo ten chol mai lo la cha tuang sem puna kal tu boral me te thi sen chu tu mo nghe ipur na mem ni boral me te au thom ri chu reng na kan ngoi san mai chuan tlan sa te hi min la chala ta chuan eng tin chang ang ni mo tu na hian kan chuak don chan me ka hei siam me ka ni sound system te kan keng phei dona elai ul hi second hand ko than ho te thok khom ania heng hi so ta Santhal ho zinga sem tur ani don ani local do fo thina so lai ke ma te chunga chuanin tin hei fiam thu kan han tiang chi te apo hian tle ma kan film phur apoi mo ani rawngbawlna kan pen chuak ani hi chuan na tlang anga tongkam kan han man ang mai chi te hi kan man lo a tha a rawngbawlna ni ti hi kan thil reng a tha ani chu ni kan sei du a pathian he nai tong trai ani lalpa kan pathian kan pa du ta Ramthar committee ruam man lain nangmaro puinan ni sela tin kan rawngbawlna sakatur te bilru le ngai tu na pho tun hun atang poi nang mani ne thei kan thria a tin lalpa kan pathian tuna rawngbawlna bu kan tran hi atop na milova abul tran na aniang nge ya kan ne na po he khongai rawngbawlna mal som na min Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Usiras tebe ko Yahuwah Irvi sudarnya Usemus parprenya Irvi sudarnya Usemus parprenya Itna ansa isumuje atak percaya Hey! Santo Sumaraha Santo Sumaraha Santo Sumarahiraha Hallelujah Isu mujhe percaya Mere pato dia Santo Sumarahiraha Santo Sumaraha Santo Sumaraha Santo Sumarahiraha Hallelujah Isu mujhe percaya Mere pato dia Santo Sumarahiraha Anna piraya huelo Tera pero tera reke Pirae huelo Rara pero tera renge Beto sundar swame daya gitanga Beto sundar swame daya gitanga Kitna aksa isu mujhe atak percaya Hey! Santo Sumaraha Santo Sumaraha Santo Sumarahiraha Hallelujah Isu mujhe percaya Mere pato dia Santo Sumarahiraha Santo Sumaraha Santo Sumaraha Santo Sumarahiraha Hallelujah Isu mujhe percaya Mere pato dia Santo Sumarahiraha Tapan mo. Hei kan thleng thachan chon ei no pang pa no omnak naka thang deu le kan no Ta so ni melom, ta so ni melom. Ui, ava kol ve pu. kan thleng ta tian lo thame ka ni tu na hian an choi kan ngak me ka an thu thup mai ni pona lo ya hi gan ni tu na hian zai tan me ka ni
tụi này hiền anh còn thèn bể lệ tụi anh chọn thêm lệ tụi mày anh lên tụi mang lầu anh này khát mút tụi mày kê vào hiền đủ bể dễ bốc à cái làm pay xuống khát pay vét tụi này rawngbawlna kan an nei ani a an chunga Kohhran ho kan lo tak mewa tin he hun mang tur hianin rawngbawlna chu ka tia lo ni ta kha kan han siama chuan Kohhran ho te nen Ramthar committee te kim chang takin he hun mang tur hianin rawngbawlna chu kan han nei ta a hun le dar ka te pho hei tu na hian da ruka tran thei se la tin ne da ruka kan tran thei hi ala mong chho hle in ka kia tin he hun mang tur hian Kohhran hianin ti tur poimo tak tak chu kan ti sa tlai puara so hlui ve khalang kil puya tur po chak hle mai ling kan nei thei lo hi phrom kan ti a enga poli se la tun rum chu asar ve nangin zumang phot mai ila ti chuanin hun te len hongarem chang te a om ta ni le tunai kim chang de te pin ti dan te kan ngai tua don nia ti in Ramthar committee le Kohhran ho te chuan rawngbawlna a ka teng khan thru na kan siam ta ani a chuan izani la hianin chumi ani rol chuan thil pek thleng te kan an keng ve a hei skin han ti mai te ang kan hap aspect ur kan da te po vom lut nok nukin hak du lo ni lovin kan hak du lai heng te hi su fai te ni se la ti ten kan soya kan ho tu ten chuan su fai in kan thom no nei zinga rawngbawlna nga in the chuakin ti chuan hei an hingin bek ruk hian thui lo chiam ro lo marka bung som paruk marka bung som paruk chang som panga hian lo chiarang परमेश्वर का वचन हम लोग सुनेंगे मार्कुस रचित सुसमाचार
16 अध्याय से हम लोग पढ़ेंगे। tin an ne na khovel zong zong akal ula thil siam zong zong ne na chuan chan chin tha hil ro u aringa baptisma chang chu chan damin an omanga aring lo ero chu thiam lo changin an omang tin heng chin chia na te hian ring tu te chu a zui se lang ka mingin ram huai te an hot chuak anga rong thar te in an rongang hedi chinini silangin परमेश्वर का वचन सुनेंगे। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। pathian ma konin lo trong trang o हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के समय हम लोग है और तू हम पर प्रकट करता है। hei zani lai hianin Kohhran Ramthar committee te chuan helai hmuna rawngbawlna poimo tak te kan neya आज रात्रि के समय रामथर की ओर से ये विशेष कार्यक्रम हमने आयोजित किया है। heng rawngbawlna kan ne te lalpa kan zinga nang lo tel la kenin kan ti thei to kan han ti ani a इस कार्यक्रम के भीतर प्रभु तू हमारे बीच में उपस्थित होना और पिता परमेश्वर ये सब कुछ हम तेरे नाम से करते हैं। tharal thianglim tinung tu chunga lalpa in ngatin ithil ti theina ni chang tha thui thararin lalpa nangin khongai takin anne kan unau te ne na hianin chun zamang che तेरे पवित्र सामर्थ पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे इन भाई बहनों के ऊपर तू अपना काम को प्रकट करना। lali so ki ta hingin kan ti la che यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, amen dekhan pathian faka izai hona kan nei anga chuan kan la tekha kan thuai toin men thuai saksela atu lang chen kan sanga en chuan pathian pana la lo sang o program ten ron nei thei ke ni chu kan lo wa a chu chu hai Christian te pon not ti chu kan sia ma se in form te hi kan har sat nge ni kan in khom kha ta hi ma ni tak po hi ba kan ma ni he dum ka ho zinga te po hian Christian chun no la ten nei za ni na te yan program thatak min ron nei kuya wangin Ramthar le Kohhran chu ga lom thu kan soy ani
tin này tôi nào cần Barandi तो कुछ बोलेगा नहीं बोलो तुम अगर बोलना चाहते हो तो बोलो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग का बीच में कौन कौन क्रिश्चियन है हाथ उठाओ तो कौन कौन है क्रिश्चियन थॉमस ayan hom pe no lo ji chu ठीक है hello mami lo tu sai me lo tu sai tur kan she bak lo kan lo ma ni ram tar le ko chan chu ka kan lo me
lama te po pathian ne na trong trai ila pathian ne na po di lila he pathian thu cha kan soi tu ra hi an thin lunga an pom the nan pathian ne na trong trai ila ti kha ron soi phasadu a he zani la hianin kong te sang rangin pathian thu cha kan ngai kha don ani a he Jharkhana kum thum le ti vel ka mana Santhal trong te pau hi kong le lama chen thil har taka nia maro chu an trong hi tle ma jong chu ka shefe a helai ka ron thlen khan Santhal trong in ka pechina an lo me mani zanina hianin pathian thu cha pau hi Santhal trong nge in soi ka du chu ka du me ma maro chu ka Santhal trong thiam na ina clean don lo ti ka sia chu wan chuan hindi trong in soi tamai ila ti in ru ka in siam ta a le poni sela pathian thu cha kan ngai thla anga जानina kan thu pui to को यहाँ पर ये प्रोग्राम करने का अवसर मिला है 3 और 3.5 साल मैं झारखंड में दुमका जिला में रहा वहाँ पर बहुत सारे लोग संथाली लोग कोठा भाषा बोलने वाले लोग और पहाड़िया लोग उन लोग के बीच में हम लोग ने ये परमेश्वर का शुभ समाचार सुनाया है। आज रात को आप लोग यहाँ पर आप लोग का चेहरा आप लोग से मिलने का मौका मिला है, हमको बहुत खुशी हुआ। आज रात में बाइबल का प्रचार हम लोग सुनेंगे। बाइबल कितने लोग क्रिश्चियन हम लोग में से हैं? आज रात एक बार हम लोग बलि चढ़ाते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे में बहुत सारा भेड़ बकरी को ले जाकर वहां पे उसका बलि चढ़ाते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि हम ऊपर वाले को खुश करना चाहते हैं, है कि नहीं? सही बात है ना? ठीक उसी तरीके से हमारा ये बाइबल का जो वचन है वो हमसे कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है कि उसने अपना एक बेटा हमें दिया है। जो कोई उस बेटे पर विश्वास करेगा वो मरेगा नहीं, बल्कि वो हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। यीशु मसीह नाम कितने लोगों ने सुना है? हम में से हाथ खड़ा करेंगे। कितने लोगों ने सुना है यीशु मसीह? बहुत कम लोगों ने सुना ना। आपने सुना यीशु मसीह? नहीं सुना? कौन सा धर्म से आप? मुस्लिम धर्म से ना। मुस्लिम धर्म में भी हजरत ईसा मसीह बोलते हैं कि नहीं? हजरत ईसा मसीह। हमारा ये यीशु मसीह जो है, हम लोग पापी है इसलिए हम लोग बलि चढ़ाते हैं हम लोग। और खत्म करने से पहले एक और बात, आखिरी बात हम कहेंगे। अभी ये बाहर जा रहे हैं क्या? अच्छा, आखिरी बात कहेंगे। अगर आप लोग को कोई भी मन में समस्या है, शरीर में समस्या है, तो आप लोग बिना हिचकिचाए अपना मैडम के साथ में बोल दीजिए। वो मैडम हम लोग को बताएंगे और हम लोग आप लोग के बीच में आके प्रार्थना
lo le Titu dan pe om tolo chuan Santos umaraha kan sa anga kan sa hawanga chumi kan sakzwa lalbiak ing kalai hun kan hun program kan man me ka hi kan pitop don ya Santos umaraha yo sa Santos umaraniraha Santos umaraha Santos umaraha Santos umaraniraha Hallelujah Jesus zebataya Epadodia Santos umaraniraha सिर के ऊपर में हाथ रख के प्रार्थना करेंगे हाँ और जब हम लोग आमीन बोलेंगे आप लोग हाथ खोलना Lausuren. An ngai du lâu chen chuan an thi sen
sa te hi min la cha lo